Baugaga mwana ni kitharimo na mwana achiarwa ethagwa na kitharimo kiawe kirinja ya nyanya baire baria bakaraga makutano Meru kinyabo ni bagutara kitharimo kiao kinya kwethirwa mwana wao uria baero na achiarirwe na mbajwa ire mwankira thaiji batiromba kurigita. Mwana ujo achiarirwe na kiongo gikinene nkurukia kithimi na achiari bawe bariuga batina mbecha iria bagwitwa kumurigita. Nyuma ya kuthiurukania na matibitari mwanya nthigurune ni bagwirire imwe ira yomba kurigita mwana ujo na njira ya kumuthenja ende thina ni kwithirwa batina mbecha nituriungirite njaije na kwaraniria na kinya mutaaramu wa ugima bwa ana. Kiki ni gicunje kia bire kia rugono rwa mwanya mbajwa nokia. Kirege chunche giki kia biere ndagitari Emphantas Karani ndagitari watu wana ndani ya sibitari ya Meru level 5 na agotariria murimo juria Hassan Mohamed arina juu jwa kujura roji kiongo. Ana betha bena kiongo giki nene jweta wa hydrocephalus bangino bajite hydrocephalus ara kiongo kitherwa kineneaga na kiongo kia mwana gikanene ankuruki ya kawaida na inya mtu ategera mwana we na anabara bangi bandukieo akona kiongo kia mwana we kinene inkurukie ya uraki batete gukura na bonge na bunya ria mwana wiki rira muciari ya wiki ya mwana clinic neta akerwa kiongo kia mwana igi kunenea na inya mbere inya kia clinic wengo netherwa kuona ona kiongo kia mwana we gitigwitania nai gitikuranithia proportionally na mwiri. Nembia tumaga kiongo kia mwana agikanenea. Kiongo kitha kina chamber inya. Imwe left, ingi right, euna ndi kumau ventricles yu ichithithagia kinthingo chiao kana walls cha chambers yu nithithagia gintu gitawa cerebrospinal fluid kana CSF. CSF ithawe kariuruji na ithondekagwa ni chambers yu chigwatirite brain na roji ruru ruri na ngugi ijiri rwakta like ya cushion cushion iginto jawara thandi twikara iteja bie to twekera cushion na ndebia ku protect kana bia kugwatira bia ku protect brain. It's like a cushion. Number 2 ithero irie kurita kugeja kutha kwina rukorunde rumba kutha rwiki brain rubathete gukamato imbio iroje ruru kwa ukwethirwa kuri na gintu gya kurigiria roje ruru kurita ngugita wethire kukeji kwithira chamber iji tukuga chiendene brain ni kuthithia CSF excess ikaingia na mwiri na ndika na blood stream wetugire neo itakuma ki brain igatonyithia ki mishipendamu kenda ita then kukethwa kwina roji excess na rwetha ruingi excess na tugire kiongo kia mwana gitagwatana mwankata kinya miaka 2 agikajuka gikapanuka ja balloon kiongo gikagithatha gikanenea. Number 2 kukeji kuithirwa kim brain still kim blood stream kana ki CSF ije kiuma ki ventricles iji no tutugire ventricles iji chiathithia CSF iji ni ekathambia brain kana eka make sure brain anything uchafu ka gintu kionda kumba kutha giku kibathe kutheru imbio iroje ruru ikeja kuthona na ndi kwina blockage tukambiria kugia gintu gita backflow jo ndoroje rugita wagitangine kimoro ifinda kingi kukeja kugia blockage in between then guketha kwina backflow egintu kiria na mwana no achiarwe na defect yu ekwithirwa kwina blockage ventricles yu kana chamber yu uribathe kutha ikiuma raiyai roje ruru gwitwa CSF. Hydrocephalus irigitagwa atia gintu kia mbere mwana urabathe kuthithwa abathe gwigwa daktari akajukia akamuri akaringa mbicha kinya mbere aringa mbicha mbere akamba kuthima kiongo akona wiki nene agachoka kuma au akaringwa mbicha ikonania wetha kwina blockage iro ethero ereo then ana baraba ingia bathitheru operation na ndigo gintu ana bekerwa gintu gitawa shunt
shunt ni operation ya thithairua yeta iga connectwa na ara CSF ikuthitherua then ika directed without gukurukira na ara ira CSF kawaida bathe gukurukira itonyithwa kindamu itania na ndamu gwatanira na uni ntuko ya rojo tutethia Hassan arigitwe kiri gicunje kia bithatu na kia muthia kia rugono rwa mwanya mbajwa nokea